Fungkaham jotono jengke mamunung bai bini nanani ro phaijak oron tini tongnai hingke tangi tongnai ang abo video nongno sanai kolom mani heda samar bu phaikya hingke belai kheno tungflau tabuk belai kheno tungu wati wafru simise kisa tamne thanda ngai tongo heda hingke jeng specially bri rokta o satungo o koloma somoyo जों स्किन केयर खायना सेलारि थांगो तामनि माले ओ कलम तै मोखाङाव कलम तै फाया दिबा ग मोखाङाव कलम तै फायमा बागै मोखां ऑयली रकमान बागै जों कुनफान फुलाम मुसुnya ग कलम तै ते मोखां ऑयली इंमानि बागै चिनि मोखाङाव गोबांमा प्रॉब्लेम नुकजागो बथराय इंजागो मोखाङाव पोर्स रक कतर कतर रंगो तै गोबांमा इश्यूज दंगो हाय आबानि बागै जों गोबांमा स्किन प्रॉब्लेम फेस माखायो बाक्सा का आं नुकमानि स्किन केयर बाक्सा के स्किन केयर नुकमानि दा आं बुइनि बंनि स्किन केयर स्टेप्स 10 रक 8 रक 7 रक ओके अस गोबांमा प्रोडक्ट अप्लाई खायो which is wrong product actually tam male जों बाक्सा साइमेया ड्राई स्किन नि बागै जों थिक मॉइस्चराइजर नांगौ तै जिनि ऑयली स्किन नि बागै हेंके किसा लाइट वेट आमते हे मॉइस्चराइजर नांगौ ता ओंखाय बाद बाक्सा का आबो साइमानिया आंबो आगि अमतै न आंबो कुनफानो साइमेया हाइनो लंगानो फुल जागौ जेसा प्रोडक्ट नि क्रीम रक मॉइस्चराइजर रक मानखांके ता जेसा पानो मानखांके हाइन फुल जागौ साइमेया बाट आं करेंटली आं ताबुक साइमानखा जे bomte hai fulke chanai ani skin ni bagai abo jotono ang CureSkin app ni hoite saiman ka tamni mala ang CureSkin app ni product ang last year ni simi romoi ang use khai tongo so abo ano belai keno help khai ka skin ni problem hamna ni bagai o app no use khai ka hangkai jengtei skin doctor ni aro thangna nanglia tamni himale orono skin doctor tongo dermatologist tongo ngaktai borok jengno personalized kit riu personalized kit abongkha chini skin ni problem nai borok personalized kits namai rohoro hinga abo bahai ke hinga oro o app ching doctor by skin doctor by kok sao chini problem na ching share khayo ching chini face o tam problem abo ching share khayo hinga oro photo click khainai rohor mano hinga photo click खाइने रहर kahangkai doctor nayo nini mukhango tam problem tong hangkai aboni pore doctor chingno kaisa personalized kit customized kit sinami rohoro abongkha nini skin type nai oboshimiya doctor oro chingno diet bo suggest khayo bomte chake chini skin ni bagai kaham abo chingno suggest khayo tei every month no oro doctor chungno check up khayo abo free of cost tei rang nangya jat product paina puro simi rang nangnai so chung every month chung jefru nango afno chung oro ni doctor by tax khai kok salai mangkha ke abo belai kheno easy nogo tong to teise chung oro skin doctor by kok salai mankha ke abo belai no ang easy jago ke norok oro nogana ani before te after ni picture ang agi CureSkin ni product use khaisini bomte tongmani tabu use khainai bomte ingkha hangke norok bo oroni product no use khaina mo chung khangkai app ni link ang description box re nai te comment box bo pin khainai nor ang ti thangai download khainai mano te oroni product no kisak klaikhe manna mo chung khangke ani coupon code use khaidi ani coupon code ongkha TN300 obono use khaika ke norok 300 rupees discount manai o offer limited tamni male ani first 100 subscriber rok ni bisingo no offer na jangnai so dakti ke download khaidi te ani coupon code na use khaidi te norong ni skin no healthy khe to ni di hello de chung tabu bora ninna nani no go chungor ma faile kya binna nani no go tan male aro mia ya tini fungo wati phayei phirang ko gai chini inverter tam janingai thangka te inverter ni loge je inverter ni je current line tongmani a je inverter
inverter ni bagai current line rejak tong mane abo current phaipa no a line nok bishing ni chini current line rok fan rok just choli liya inverter by connect khaija gya hangkan ke abo rok phe choli tongo ngai abo no jeng yangoma phaigra ka because tini sanamai malia ngai khana sanam renai inverter ke thik no tongo chungmi no tongo but tangai jan samung khayang tong hata so jeng tini horor nama thongsinai mama tamna siktong Oke, ang bonoro boto oro 1 month rogo 1.5 months rogo bo oro tongka 2 months jora rok tongka na 3 months jora rok tongka na ema tong bogo tongka ngai bono moju klari tongdai nangoro waing chok maro nge nengo calendar rok naima rok afu mokol nuk drop rok bla ngake bo yang nasi ungka tabo bo to boro mu juma chine cherai ba heba nang hanya chawi jongta gai ayang binana ke mang sham tongbo gai ko angka bono teja thajing go se bono sakrama sawari ka sida punni phagna ta sakra sida ya go sawar dar chikon tia sakra ga abono orole pun rok musuk rok tong belange kisa sakra rok tok thop rok tong tok ni yong rok gai jeng tabuk hai no time spend khai tong lai ta jeng kane na ha nang tin na no go thuna kiwi pai ke botha jong bolo bai man kiwi ta lada pada kasida bohok rogo nang bai ses bini kini bahai manei angkai ani kubui bahai bin kiwa ing tango je mai chau nyai ne rok me bije seleng jang ne rok seleng jar pan mano angkai aban bagai nakar jadi angkai jeng tabo thang lai gena na bini kaisa speciality oi tongari hamni kaisa bono bui nukhangke no tamo sangkai bin mokol bori ngkok so bin mokol bori seija khai engko actually bin mokol bori kabang engkai bakse kajol rijak darok ni singo engke tongari mama kajol puri jagya bini naturally no amte hai eyebrow ta ngai bo kuch tarif manota eyebrow ni bini eyebrow no khangke oi mas hauta nai thok ta hama nene anggo bino eyebrow no nai thok jo te bini dimple dong ano solma jaka dimple dong ma jaka simi se solsio dimple ora mane khangke nukjo na tamo nang mobile rom nai nang block khai na somoi dong ho nang block khai dei tabu ya wo ma nong ke thuka angka du nang itong tu ma bagai nanti ke man nang shu yang phaiga aga niaro hosa thuka hingga tini ajingo asiko watu phaiga ta sisi asike phirang khokai ko ta wai yang ma ko promai watu phaiga ang phirang khas ke kiro asre kiro ham khunji rok song thuma tong za kar jang ko yang bokhe mamunang ke thusuka ekdom thusuk ko bokhe awati khai prong ke phirang ko prong ka thok phorong tru ki kisarai ta ukhai ko wati thaga ba wati wamani current hangjau ka ngata current ke inverter ke nosto singai thanga us ka ho phirang ko be nai ta mia ko phirang ko nosto ngai thanga tabo kabo talang mathanai dokano warranty rejak tombla ka talang mathanai gomte yo wati rok thake current kerei amte hai problem abote chai lap kare abo jang silong rogo bong amte hai tamno nasik
나식 동물하고 함께 목하게 당가 바자로 마이롱 빠이 당가 마이롱 빠이 남바게 녹니 마이 동파노 오고자기야 숙자기야 고아본 바게 이니 자들어 mana naita dukan thang wati se phaiba changka umago sama hachin tinini moi mia awandru snail kolok kolok kakmo kolok kolok ika angawa thago sugu motam tong khangkai tabok ang malakshnai ai jashnai Sagana. Hai ke si tupu mokol fioge. Mokol rok se lori ui dong bini. Ang mono moni puno kangka bo moni yo. Moni moni tu. Mokol nukute ida mo mokol fioge bai ke tu si da bo. Iko nala mokol fioge nyai to. Ya bo tu zak se bo. Hello. Hi, ini hengkai 20th May, hengkai dini baike ham, 5th month engkata 5 months engka, hengkai bo hai ke no kaham kereng ke grow engai tong tu, head mama, han camera bes kango kena tam na nai success, innocent face kaya nai ya na. Okay, abno. Next month hongke to 6 months ka sinai. Hingga after ke chawi bu months sinai. Hedma mai ro kepe ke. Fruits rok sai man sinai. Wati phai ba ke thampui. Go phai ka ta. Wati phai sin ke thampui ke skri. Ke tini asa wati phai. Tini wati phai na nai ma si phai li ya. Hingga kwang block khai kan ke bochup ke tong ni ral ke tong. Boy bini seng sejong bono nugui da wana zari tong sido. So tabuk sari jorasi ang tini kapung blog si khaijak liya tamne male cerai ni bagai belai keno busy ngai thango ngai baknai khala khulu samoi kri makhre da baknai ka ta rai sikhipna ni belai ke ko goi tong kha baknai rawi thung tikes ma tong sinai tei clip rock by borna nanya zat heda mama nang haike sida nang haike raina sinai v cutting ne ba yang kri v style hangke tabuk jeng maton like ranai bothuna ni sanja jara thu hangke tak thu ganai na hangke blog na ai re ke di yak bai kholobe